Sarajeng semang semata sareng sami iraga makin pacang ngelaksanayang pasengkepan rekrut STT. Sampun ketua tiang sampun nyambangang undangan lan ulangan sane pare tata krama ring STT punika. Niki becek pesan mangde maka sami poleh undangan sane ngewohin biaya sane angkanggen antuk sambrama lan dekorasi. Tiang sampun nyarengin penyusunan undangan sekretariat Kacang Munas Boge Ameteri. Tiang matur seksama, tiang sampun ngatur acara lomba tradisional mengkesenian. Becik pisan napi wenten kekirangan biaya persiapan puniki. Anggaran sampun cukup, mungkin tiang Kacang Munas punia majeng ing kamasyosan lan anggota STT. Betul, suksema punya peniki sane mangda cukup anggen biaya persembahyangan lan lomba-lomba. Yeni undangan subejangkep, tiang ngelakar menjalan nyebar undangan. Tiang lakar ngaya, bakti desa mewah ngayahin peserta lomba. Nu nenten pacang malih. Suksema ring apek napi wenten sane pinih bicik. Tiang madanapi indik dana tambahan, mangde iraga sampun angin bakti sosial. Iraga bisa ngaya ring pura desa sesampun kegiatan lomba-lomba kampung. Tiang sependapat, janji iraga ngatur dana lan jadwal. Tinggi ide dane sarak sami, suksema untuk rencana niki. Tiang siap ngawit persiapan. Sampun ketua tiang sampun nyambangang undangan lan ulangan sane pare tata krama ring STT punika. Niki becek pesan mangde maka sami poleh undangan sane ngewohin biaya sane angkanggen antuk sambrama lan dekorasi. Tiang sampun nyarengin penyusunan undangan sekretariat Kacang Munas Boge Ameteri. Tiang matur seksama, tiang sampun ngatur acara lomba tradisional mengkesenian. Becik pisan napi wenten kekirangan biaya persiapan puniki. Anggaran sampun cukup, mungkin tiang Kacang Munas punia majeng ing kamasyosan lan anggota STT. Betul, suksema punya peniki sane mangda cukup anggen biaya persembahyangan lan lomba-lomba. Yeni undangan subejangkep, tiang ngelakar menjalan nyebar undangan. Tiang lakar ngaya, bakti desa mewah ngayahin peserta lomba. Nu nenten pacang malih. Suksema ring apek napi wenten sane pinih bicik. Tiang madanapi indik dana tambahan, mangde iraga sampun angin bakti sosial. Iraga bisa ngaya ring pura desa sesampun kegiatan lomba-lomba kampung. Tiang sependapat, janji iraga ngatur dana lan jadwal. Tinggi ide dane sarak sami, suksema untuk rencana niki. Tiang siap ngawit persiapan. Suksema pisan sareng sami mangde suba ngelaksanayang acara titiang rahina.